Volim čitati igrokaze, priče, volim čitati puno stvari jer iz njih možemo puno naučiti. Volim najviše čitati igrokaze jer onda u školi poslije dobimo uloge i glumimo i puno sam naučila u knjigama. Ja volim čitati zato jer kad čitam ja sam sretna i mene knjige usrećuju i kad čitamo puno naučimo uz knjige i one nas razvijaju i imaju jako lijepe ilustracije, naročito neke knjige tako vesele i sretne. Ja volim čitati jer mi tata čita priče i onda sam ja isto, to me isto potaknulo da ja isto čitam priče i jako su mi lijepe ilustracije u knjigi. Ja volim čitati zato jer kad uzmem knjigu u ruke onda se opustim i lijepo čitam. Volim čitati jer me inspirira, mogu puno naučiti, uči me pristojnosti. Kad uđem u neku knjigu osjećam se lijepo jer mogu vidjeti šta se unutra dešava. Gotovo. Ja volim knjige zato jer su maštovite i volim zato jer imaju ilustracije. Isto ih volim zato jer puno od njima naučiš. Ja jako volim čitati i ja sam učlanjena u školsku knjižnicu i u gradsku knjižnicu u Labinu. I uvijek se radujem kad uzmem neku novu knjigu i sviđaju mi se neke knjige pa onda izaberem još od tog nekog spisatelja koji je to napisao.